O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au, alo maia o talo le asolulu. Tala Samoa, to e sui lava e tangata le au whai ngā alwenga le KPMG e au kilani, le vai inua le isi sui le au whai ngā alwenga, ma ua whai ai nei so e suenga. Whaalia le ita tele o le pulesili o le kamupani so e tusi tele I laulangi. KPMG I le toe alia e mai ai I le isi whaatasinga ale au whai ngā alwenga na whai ai le aso wharaile, whaato a umatu. Reportia le staff le emaili liki mai I tua le pulesili o le KPMG I New Zealand, Matt Pritchard, le ana tā uai e iai le tangata o le au whai ngā alwenga na wha o nā e se tasi. E ala I le sui o lana vai inu, e au noa ma le iloa po o se whaatangana, po o le drink spiking. E le o manino, po o le ale tūlanga no o iai le na a fia pau o lea, o le ana vave o na momoli I lo na ainga I lea lava po. E le o le taimi mua mua lea, o le a fo ina tupu I le isi fo I whaatasinga whaapea I le masina whaato a umatu. Peitai, I lea taimi, e le I manino, ma o lo iai pele tali tonunga o le ofisa lava fo I au kilani na tupu ai. Ua whaamaunia mai e le pulesili o lo o whaieso eso enga I totonu lava o le au whai ngā alwenga, ma ua taatia atu fo I leo leo, e whaasolo ala atu eso enga. O le drink spiking o se whainga, e soli tu la fono, ma e ono whaasalai I le whale pui pui. So e ai pea Tom Phillips I le alu ma avela na whanau. O le ua au mai le tusi sai I tu ua ingo le ngaoi. Whaau o manua, whaapea ma le umia whaasoli tu la fono o se la au malosi. O molianga whaau popo nei wa whaeloa mai e leo leo e feso o ta I male ngaoi no le whale tupe le ANZ I te kuiti. Lea fo ina ia whanai nai ma se tasi o tangata whai ngā luenga le supermarketi lata ane I lea lava no fuanga. O le whai unga le luafe lua tasi na amata su e mai ai Phillips malana whanau, au le masino me o le tausanga nei. Lea na ngao I ai le whale tupe ua toe mōli ai nei. E le na o Phillips o loo maua mai iata na oso wha ia le whale tupe, o le ei Malaysia li I saola ua to alua, ma o loo tausa ilia nei po o ai. I nei mōli anga wha au popo, o loo tuu fesili pea, po o whea o iai le whanau to atolua Phillips, le se fulu, valu, ma le fitu tausanga. Langolango ina le National le polokalame o loo maua fuai lunches a whanau a onga, ai le ai mai le act. O le aso na nafi na asia I le taitai o le Labour, Chris Hipkins, se tasi o a onga I Lower Hat, o loo anga va ai le polokalame le nei. O se mafutanga na whaafetai ai le pule a onga le malo, ona o le te leo le fesoa soania le nei polokalame I mātua o whanau a onga, ma o sa waifo I male tālo sanga, e ta tau pe ona whaau mo le manuia o whanau. I le fesilingi ai lao le taitai o le National, Christopher Luxon, pe langolango ina I lana pāti le whaau le nei polokalame, Charlie Luxon, e matua I langolango I le National, ma o le ao lātou whaau wina I tausanga taitasi. A whaalele ia atili ala I le tau mawhai aua ne I tō iaini mea ai mau. Peita ai, tali mai le act, po o le pāti wa whai mai pālota whaapolo kiki a ofisa whaasalalau e ono whausia ma le National Leisi whai ngā malo. E le ai wa tatau ona whaamuta lea polo kalame. I reporte le ima mawatu na sa wai whaamaumau ngai tusa ma le 2.5 miliona. Le tau ato o lunches I totono o le tausanga o lo o la fuai. Tusa le ma le 10 wafe lunches mau I totono le aso e tasi. Tu maule fina wale taita o le act David Seymour, e tatau I le whai ngā malo fo le atu la I mai ona wha asao mea se sea le Labour na whai, ai le o le sanga wha au popo iai. Ua wa ai le Councillor Dunedin e nate wha atawina whale o loi no fuanga I la matia ngō fie I lo longa. O le wa amata tala noa le Council ma le matanga lue ngō tupe, wha atatau I le langolango le malo I le nei fuanga, ma o lo o patino lava lea. I saute o Dunedin leo lo ono no fuai le tusa ma le 13 wafe tangata. O se tasile nei o vae ngō fuanga ma mao le council mō taimi e lo wai, ma o ai ina lolo vaia no fuanga nei saute o lona ai. Ma e whaapea, o le mawhai ona toi whaatau e le council o whale o ainga nei o le a mawai le ava noa e whaatau nu wai fuanga whaata atitia le council. O lo mana o e whaia, a wā pui puinga. I nei talanoanga, e le o yeise tūlango le ave e sea whaamalosi mai o ainga mai whale pe ale mana na o iai, pe ona sauno le pule nuu. Peitai, o le atu pea I le whaitalia e ofo mai ai lava le ainga pe a mana o e whaatau e se lo lātou whale. E tūsa ma le se lau tolu 12 miliona I totono le 5 tausanga le tau ato o loo wa ai iai, pe a fua lea I le ono 15 whale whaatau I le tausanga. Matala whaaiu, e le to o tele tangata Maori ma Pasifika o loo ngā lulua I ngā luenga tau te konolosi whaapeso e tusi, ma o le mafu angale o le whaia pea o polo kalame e una iai. O le vaiaso tālua I na tali malo ai le intermediate a Ferguson I se tasi o whaalinga, na whaalawilo ai ngā luenga I lalo ma tā upu o whaapu upu wino le steam.
Po o le science, technology, engineering, arts, ma le maths. Mai le ofiso whaamaumaunga e o mai le whaaiunga uni o le tausanga nei. No e titi lua se fulu pasene o tangata whai ngā luenga i New Zealand o loo ngā lulua i ngā luenga i le so e tusi. Ini sinia po o le IT, ma le whaafo mai. Peita e na o le se fulu tolu pasene a le o se Maori o i o se tangata Pasifika. Na maua fo i lava noe whaasoai manisi o whanau o loa o Tawina University le Expo e sana una ia ma whaamalamalama i whanau Maori ma Pasifika. Le tele o avanoa e mawhai o na tausini ioanga i ai. Alafonala Radio Samoa, manuele nei tai au.